Ebusiami mo bibia kwaba ediba emergency Ghana TV eso. Ye story ya saka no ye mame ene ne ba abepie mu ewo fidie mu ha se omode o masem abeda ma Lydia ewo Lawson TV anase Lawson FM so na nanse mema ni binum epenketwa de dodo. Nketwa de no yados. Aba akola oko school. Na uma akola ni hwemu nko school na wanyinsa akola no emu nsem de edoso enti ye mame abetena ha se bema no nyame bia ne nimgye ho enti ye mboa no na bema no embehwe akola no sansisi bema na enye na agin se obehwe akola no enti no ye ne bema no enkasa enti ye cheso ye bekọ ne akwakohwe video no de aba kwan a bema no efa so edi akola no enyinsen ye no yenko hwe subscribe na like na for commenting so eba comment section as yenko hwe video no hello akwaba kasa den mame wate kasa pa wa na me ne wo kasa eni nti kasa mame ya fra say mpacho ya frame ya yeboa wo frɛ hin ne bae mpacho mfiri nkare yo yeti o nkare bibi akoso boko de me pacho nyame ado okay yenkwe me pacho na be me bi me ba ya me ne netie nti o ma akwan oba afie na wo se okopa adwuma o kokoro wankra me nti de me hu ansa akra na afrifie me frɛ na onfa me frɛ na onfa nti edi be 3 months to 6 months eno ono ankasa frɛ na o se ma amenyam na me se wonyam ene emfa me ho ti me ka asa na me gya ya nti be 2 months na me se o ekokokokora me am so na bebe fi so papa ni ho me na me ye papa ye maame nna me am kɔhwehwɛ akra nti me kɔhwɛ akra na ya ampa se wonyam ti ma ne tira be ma ne hwa manya 8 months ti 8 months na me am kɔ se me kɔ akɔfa akra na akra onwo da de minti ma ne tira be ma ne so e ma ne nwo na me am kɔ na me kɔfa me ne me maame ekọ se e de koka kire be man se de adro de se wo ba maame nche na maame to ade aka ne so ti ekọ ye na ye ne be man ko didi nkoma nti edi nkoma ni wie na hu se me ka asem de akra na ekọ Sunday na na wo se da bi me ma akra ni nya 8 months 2 weeks wo no ankasa e de ne beba nti na me se menti ase na maame se o de nya 2 weeks na aka na wakan yem fama no de nti wa me hwe se akra ni nufu baako na so na me se anti akra ni nufu akra onwo da ni nufu so de are na abam nti yem fa ne nko nti maame kan ya na be ma ne ka kire ye se da bi yem ma ni nya nyambo amande ono ankasa beja akra ne kwan amena ba na makopa bibiduro kakra de aya akra nti mande ni bi me hwe ya na be ma ni ma akra ne me hwe ma ni botu na akra ne ma 3 no moment e bo 4 na me ame 4 ka na me se me kwa akofa ma ade e de na besina akọ beebia mpese me de kwaji adron man me kwaya na be ma na tuka akọ nti me tena ase ma be ma ne bae to obae na akra na ankasa kogina ni kunu ho ene ne kasa ya nti wa na obae na ose ma ye nko ti edu kwa mibusa akra se kas ka bei ene ode ma na ose ma wa ama miska mi se oke ode anya hwe ye nko na me de ma ade ko ti ede ne ko ya ni firi oboy na ama mbani ska biem obekọ ni hospital obefa hen ye kwaji adu okura na ye frɛ na osimini bi na me am kutakuta ma ade nkakra sa enti wa anu abusa akra se eniema na ye de kwa akọwo no wato wose ma ebi wo ka an bi wo so wose da bi ti ma ebenada na wo ka akra no na me se frɛ wu kun ka chen sa wo akam na se hwi ni wa wo de kwa akọwo nti wo frɛ no ka se yanko modaka e won kawe na yanko yi neema nbu ho na de besie ne frɛ no nka nkyerɛ no no on send ska no emfama ye ne emfentua ti ye ko yi neema ye yi wie ne frɛ no ka chen se 1005 be ma ni gina afo nso ka kyerɛ me ba nse woni ska 1005 no de betoto akra ne ho neema no wonya enti no satams na ade asa enti akra ne mra adum na wasendi scan bia mama da ka ewura bi na o meji neema ne wo ho to am say na obi a wa account de obe de wafo ka akwa adum akwa akwaje o san ka kira akra nse o ba hwe no amfa me ma amabi
na ka se mu anopa benada na mama wonu aketo o ye ka ekira ko adumo so nko je ne ma no emfa mra ne emfa ne kra ne nko okọ wa emfa ne ma na ma woduan ne woduan friend wo ko am si de bi obi a wa kan de minti nya wo nko ama nko awo nko adum ho enko de na mu ko ye den e wa ka ma hwa ne be so mu na me am di akra na chi wukua da ne ye ko ska wa sende amama da ka ewra ni nyina ye 7 million nti hwan oyiyi niema hospital for ne beji akra ne bath akra ne sapo akra ne kete ni call sheet bi bia no aboy ne toye nti wana me ka kira akra so ndo o mesi me enko na de aka nde enye awrade den na me amede ma de kwanti madaka awra ne wona awo ne kwa ka me ba ne den ti ye akra no me ye se yemfa drop ne yemfa nko msi ni ka eskatu ketu nkawe enti no de enkofa trotro ni emfa ne nko ne onu aketo ane kame ho enti edu kwam na msi amse maame fa unu ani di ka kwa hospital am ko sa ne ma na wo fie no emfa mra na enti me gru fie ana me onu ane fra ma yesi brase sia afi obata afi na me kofom na mfa we ni mafa we na mdina praga na me de ko me ko ya doctor say oba ne ho menye bebi ni so oda ya funu so ho menye ntino ya de ni ko theater sesia ska we ya me ko ya sa ade ewe to ana eje nyamba esu de nkari abontiri hospital de me sumbi manfo adawro maso aboa mo bi oyi ni 10 pesos boa ya boa ne ba rich bi enyankopon hira no ana na wusu ma naskani ho fise ma me ye adwuma pa na se scan so na case bi so abebom ama maboka be 40 million na ske kuta me nyina asa mi su papa na de nam yinkari abonti hospital ma wo wada hospital ma esu kwa na abebu se masema mbie ma no na misu efise mi ni obi a me ko bobo sin ana se me ko ye bibi sa wo no ada akoda no ni papa me ba cho papa afrim 2016 mu nti wana aja adomfo we na mafre na no amam kakra we na mafre na enti de chalas nti omba no mo de akra no ko theater no afo obi edru e de no ko theater enti wana nurse ni bise ma me meboa 5 million na okofia na de abram se edru de hian sesi a meji 5 million na hin fakora me kwa akonya ska na mde vem jiska na mde kwato tonuro no ebi na mde buy afa na adu se madam no abaji ni sika no wa me ko ne ntia me ko men ko pa ne chose o de wonya abotrade achi me peskan bi de ama ne madam ne ti ase na ye dinro ni be ya akra no ti wa ni ye akra no aba ma nice ni kra de ne ma me se me mpe bebi no me pe ma me no no wonder ye hoho afa no aba wi ase ma me ne de me ne tie minim ti wa na nurse ni se ma me oba ne hwenye no na ho ye nam se ma me nurse ampa mo se han ti wa na mkotena bebi fe na mini di afa nurse ni se ma me kopa aduan mi se meni o mi hu me ban vese on papa wuja me no mo ye nketenkete mi ana ma bra hwa ma ade anti se ba de be yeden ti wa na kase mu na awon ka na yeso wonyam no ko hospital mo so onko panie bi 10 million be nam na akoto ba ako akaba ako nti time wo mudi ni ko theater na nurse ni se panie so oto de meye de ko mu frɛ be ma na bisa se ala o ma ko o ma amini wo afi asem obeka nse ase unua na watu kwan se obetimi age wa hwe nti fro unua no no onfa se scan ma no onfa ento aduro ni wo na me de mniska bi ma kotu 7 million am ya yi ni ma de mniska bi abie ma me de ka ho ti wa na mbe yi so obi o cooperation no so na me kokrokro na eno mode ne ko na me kotu aduro ni bai efiri wa ma ye no operation ni wie ya ye akra ndi ma me ne beto what mi odi ho 1 week de fra be ma na no wodidi matem a me penebu na bra bi so wo ho na ne yira ba be wo ho ana me kan ma asem yi kire no fra be ma be hwe de boy ne mfa anya obi be ma wo hospital ho a wode ko hehen amu ma ko hwehwem wo mu pese o mu bu no so so krai wu on fa 10 pesos mai on fa hwe ma na ye de no obi ba be bo se wo se bra na ka se wa boka 25 million tino on send ma no eno odidi bra na tem bebre wo hospital ti bra ni frame na so on de on fa nchem enya hwe eno oja man ma
akra ne wo beto send na akra nya 2 months 2 weeks no be ma ne 10 pesos e ma akra ne ho wonim the way akra ne kra no wositie wo wuwie no sa yare ma ye san age ne kwoto ho for 2 na wotwe ka ho 2 weeks be ma na esi wo da hospital kra ne kwa wo ye kra be ma ni nim enti sa kwasi abo na boy ni di ibu mi no so abefa me ba wan hwe no wa be wo akra ne 10 pesos mai nti ma me de ba ya me se mun ka be ma me akra no wa me hwe ne ba no fa me ka ma bo sika e ma me na ma mpa chomba ya ma no asema me de beda am eno no yo ante ya mo akwa aba na wo ka wasam na no na wo ka se wokunu obey okunu wo be ya no ho ade ma mpa cho dabi na aka ni kunu nya ma mpa cho ma no ne fume na mka ni kunu dabi ka se ni kunu eni ti wo ka na wo boy no wa sheda asisen receipt wo ho the edema wo hospital the one kasa boy wa church bibia ma receipt na ebu wa mo de ma ebu wo so ya ayem hyehye ebu wo so kro mo ma me receipt ayem hyehye ni nyina ho ka wo nyina eno de ma fa ma de ayem hyehye de ma fa sika pa potin ya wo hye da chi ayemra abada akoda yi fa nyinsen ya akokofa no e wo so ma yehunu e da mpacho ya no wa church de amaye nti wasem nyina ne se wo bai ene abrantie bi akwa nyinsen awo won share no if you say wonyinse ye kopem so wo wu sesi ya wo dawo na so yi no enya de a abrante na ahwen abrante ne friend is saying o say ekins opoku mampacho mwa sesi ya na efre boy no wo frɛ no na de wo frɛ no kan ya ne de enya wasema mepacho eno de wo ye ne ankase ye ho mepacho okay na me ba ye na maba anti a wo call na wade a wakɔgye awo e de aba na mamini eno ya o say abrante now say your friend is saying ekins opoku okay ekins o meye obey hu ade wonya ne hwe enoa ne se ofa no na wo be fa no sesei eraba na call ye anase oye den wono an call so okopa adwuma aye why na call so okopa adwuma akra no ne call e rate say okopa adwuma aye adan na efie na ongo school na oko school ma na oko school na chese na oko school no jai dwane nsa okopa adwuma aye me pa chan adentia se wasi school mo na yesi enfa fon ma ho na akra boni sem to okofa afon koye to ode fon ne koye na obi ma me send iska di si wono ne fon no so ene wasi obi be wiaye enti obi be wiaye na chese ekọ mpanimfo na wo school mo no ene wasi saade ene ono ankasa akra na ahuru wo edwane ba afie wono wa wo be ya wote ye ai wono di phone call school me ba cha form 2 me ba cha ya chese nka ba na de nko wo ya wi wa mo a wo mu wi edi sie nko no wo mu na nka etwro ye na akoda na nani nka wo fie ana ma na ni ka wo fie na dai ene wono a ko school na wodi phone call ye na o ma obi di ni sika ko si so na afi wo dwane ba afie no afi wo ti fie saa na wo se me amekopa adwuma ye e de ne si ye wo dwane ba ye me wi ma dia oba afie no na saata me wo fie na mbusa na do school time na msi na ama wo nko school wanka bibia ankyere me se bia phone na se bibia etesa wanka hwe me busa na osene meko ade echi ameko ena me so be se mini fa akotena me ye adwuma me ye promotion enti e ba se na me jan wo na me koye enti enanse ya na wono anka se ka kire mse ma school ne de me am ja yo na me de phone ko school ne se ni se na me adenti na wanka ankyere ne se bo se na wo se de mani so o hye sitien mo kan ya ka medidi na tema na amebo no enu nti na nti me am na anka ankyere me na se dia wo pa kire ensa kole won hyeda ne ni nkomo won hyeda ene no ntena se obatan wa feli wo ho ma mene no edi nkomo promotion adwuma na nkasa ye ya nti akoda wani anko no ho kese ma mene sanya wono nko ane me ba ma tete panyine no wo ho panyine ne nwoe wonwoe na ya den na wono nko ano e che se ase wo ya age wonsem waje wonsem po ane sa
Ada na ne ntena fie wo ma na aduane se bia wo kɔ school a wo nhye da enhwe ne yie ne panty ma wo kɔ school a wo busa wono a oto na obeka me ni bidie asupanyina oti se wo kɔ school akari ponyina ne selila kinyina se ya onko gina obidie so ensire obidie nyinyina me tobi e de man edu university am timi no aduane e de kɔ kɔma no busa no ono anatuwe na otunofo o ma na aduane o me bibia na otunofo nso o ne tena se me tunofo o ma tan ba bia ya na ye feli wo ho no ma edu ma ya me ba o e ma tan ya dwen ye yense e bia matoto akoda ne ne ma me de no ko school ma ye ni sei nti o ye okay ba de na akola ne hia pa wo fie no ye nti bi nka nche ene ayonkofa o ko school ma o dream na chi se me ma me wo fie wo ka wo ya kire me na nya de a metie me ma me de eno ne de o lucky you sister eno de wa anye eno no na eduru bi na me frɛ na me se ama hwese de me sitie se ye ya papa wu ye mentimi anya eje mu a skamintimi kra na me de mu ko school ma nko bintina me pese mo so daache no de ma anya mo beye tina mintimi kra na me de mo ko no enti ama hwewachi na hwewani mu ansa na wakofa yonko wanu awati woka asem kire ma wonka sewi o wonka sa na hwewani mdi o ma aye sani papa na ne maame o papa ne ni aden na nso ani aden eti wonka se yo wonka se ane no wode free hwan ho ma anu anu ni suban yo minim suban wo ko su afre ma minim o yo maame nko araba no ho na wanya mfie sen ma wanya 18 years bacha na che se wotimi abaya ma bra wani manjije ndem ya fra say pacho femi Rachel Asamoah Mensah kasa kese Rachel Asamoah Mensah wanya mfie sen pacho mo 18 wo 18 years pacha na free fie pacho we na ekoba mi free school mu ba afie no nti fie na mi we be na ekoba ye ede na ekoba wo school mu anu nti wo free school mu eba afie pacho bi di ni sika beto me seminar so na teachers for na ebo search na ye chechere phones ni nyina de koto kasa kese ante omo chechere phone ni nyina wo polythene bag ni ye koto to nwrem ti ye pon kasa kese nti ye pon class no na ye se ye kwa akofa phone no ti ye kwa na phone enda honum obi aba befa na obi nsu sika nso 5 million eda so ti me call dom na nipa na ibusa me na me se onya abotre na phone no mi hu na so hu sese nti obefe ne maame ama ne maame aba school mu honum o me yeda kwato mistress nanim na me so me penisa I'm some free school mono. It's a new anti na Johnny free school mu. Pacha. Wo ma me de wako school. Ana school no abo. Pacha debi. Wo money. Pacha na phone no kra no de koye de wo school. Why na de ma wo? Pacha mi ana me de koye. Why na de koye? Unya ska we. Pacha mi ana wa se obi akọ school wo ma me kwa wo ma me ma obibia eye bibia na ye de na unya ska no wo ye adwuma bi. Pacha ska ya na ma me de ma me no enu bi na me disie na me de na odisie ye na ade kwa wan wi afru ma me ho de Pacha debi. O ye hye Pacha. Eno na usika bi anyira ye. bacha de Ayira kra wo nka wo ma me a wo tie wo nka. Okay ma me nkọ ne subio enti wa wie your friend say wako school mu wa ye ensebone wa ba fie wa dwane afri school mu eti teacher for no kan say Pacha man ka bibia. eti ba ya na no ano no Pacha. obi anso mfra wo misa wo say Rachel atenti na wa free fie wa free school mu Pacha debi obi embusam bibia. ayo aha nti wa ba fie wuti fie no na wo ye den a wo so kopa adwuma ye Achumti fina minya hwenye. unya hwenye Pacha. na ma me promotion no ni no nkonkobo eti eba wadwunu mu se wo kopa adwuma ye na wo sha ase free fie na ye den wo ye den Na me kwa edum se me kwa kopa adwuma no. Ti me kwa mko si bla bi so. Na me se me hwehwe maami we no tonyo ma we edum ha wo no. hwehwe maami we maami ben Like obi na ka kire me so obi pe obi ni na ye adwuma. obi ben na ka kire so obi Me we fidin no. wo fie ana woduru adum ho na obi ka kire so obi ni Pacho wo sokoba ni madam fu bi wo ho no. aha Nti o kan nti maami kwa edum wo no. Na me di ko si bla bi so. Ti bra wanim se ne yani abre wa ho wa relax to say the auto boy ne dem ho no yani abre pa wate ha
eti to aso tu bedroom ho no na ye den mi ko si bla bi so na bla no e ka cha mi se maami we de minim no e o ahanom tina akoyi papa etwam e na o friend no na obusa ne se onu masemesi na o se debi to de me call shop ba akumu na obusa no so debi no ka cha mi se brana na say di wachi me ba chan e do call shop bi mo chira ahwe se obehu maami kro kro na ti ya na obusa mi se adwuma na me nam na me se an no se obama me adwuma metima hwe ne ba ma no na me see you mate the yan so betu ameka no see you ti me wo fie sa na ofrem say wo bie paint shop bi we dum ti me mra na me hwe paint shop no ema no na me see you ti me wo honom sa na ofrem say me mra mesla no na ye numre opon adwuma wo kofie ti me hia no ahodworo na about onom oti askwa na me hia no ne koe ti me ko honom no mama anko fie biem ti ne nchana na me free ekọ krom ni mienu nyina akokrom sister wo si wo shi abra no oso obema wo adwuma aye enya sa be ba cha eni ti wo kan so obema wo adwuma wo ko ofie enwumre no ofre wo ese bra na o ma wo adwuma efiri wo no wan ko fie bio ba cha de bi na wo nya sa ade ti na wan ko fie anko bo maami amane ese ma me pe adwuma aye makọ hia bra bi oso obema ma adwuma aye eni nti sese de me wo no ho wan ka hwe ya nkyero maami ba cha de bi ade Pastor me catch na nka o ma me nko. O catch na o ma no. Na chese wan adwen na da utiri mu na nya papa o sister. O ma wo nko sesei. Sese wonu anim se wa free school mu adwane free school. Mo ba wo free school school mu ba fie no ba catch ni se boni se na akodi ye. Wo the phone call e ma phone akoyira ama ye nti wa adwane aba. O catch ma me. Pastor de bi me. Ma ya ma ba mu dwi mu ho. Wan catch no na eno o hwe. No ba fie no so wa misanse na ye den na so ba fie ma mebusa no eno wo se date no mu de ama wo mo no enson nti esun obeko na msiyo tu sorry anopa no akobo o promo nti edi be tuma no hu se nkra no ko school na mse wo ti fie ye de be se ne ko o ka kire mse wo nko school ni biem eni teacher say what school obetina afie no now nim say wadwane free school mu me pa cho dem wo se o mama kwan o se sa tam no mko school ne 3 months enti no se o mama kwan o ba fie mama wanya ade wo ho e ho nka wo se nka akọ school mu okoko bisa so ati ase ana obisa students ni bia wo ho enye ni school mu okra na school bi student bi twama na mo munya ma akwan ma me ye na wo ye den me busa akra bi wo bebe etie na no okọ school na kwan bi aso no ena down na so no result ena down na so Richard editi bra no frɛ wo no ya obehia no run about no say he fa no odi ko ofie pa chan wansuro tumo ko ofie na ye den nti ikodu fie no enumere no ne medae we ni hwe me wono da dodo say aso ne meda 3 times anadwena pa chan na wo wa ye bi da aso sister wa ye bi da pa chan by na ache na usu wo 18 enti no wa ye bi da na ache na chese wo sha ase time be wunya mfie be say na wo sha ase enko hwe maame na je say de adro ne de e wo say bibia da adi na wa ye bi da be ye mfie sa nsa na bra yi di wo kofi a wutumi je 3 awari fo kra ye say etumi je sa enko hwe ne ni na wa ye bi da mfie dodo say na bra ne ehia wa ono kwa na dwo no okoye 3 acho je say wo sha ase ache 18 na just be unu obi dae no eche pa nsa na yibra yihia o pa chan na just wo sha ase ache bra na your friend say acho Ekins Opoku pa chan wo papa panimu wo hwa wo che o pa chan wo 18 ono so wo be say wo hwa wo mi sa ni mfie acho mi busa na wo so wo mfie say wo so 33 minus 18 efia o gas ni bia bo
17 years. And I was oje 3 anadwona. Nti ade chi yamo ye dey. Ekọ adwuma. Mokọ adwuma. Na anyambia wo kọ no, wo kan se fa won ta de bra. Na won sa ankofie. Anase wa na hunu se de ayo ne de. Me ko mpena twen me ko ware. Nti me sesa ne makoi. Ya de chi atare be na onya hye. Pacho me ko me de atare koi. Ayo. Atade sei. Di mienu ne koi. Aha, de osi a obesan na just all 3 ba ko hyew. Ena mienu nso so eni ti ono da ye na ade chi ye na mokọ adwuma no afi de ne si ebiom ni e pon ye ni isa ko fie musa ko fie ni fie no ote hin acho wa askwa ya ni askwa he mpa chan eti kwa no wakọ adwuma anopa nti udi na sei ansa na nyinse ne ba acho 4 months okay debia no ma 3 ana afi echire ba no ote so acho tro be nya de bia na 2 1 wanye kura 2 de obeje ne nyina so uti meje ne kama ana nyinsen ba ana ye de ne nyina so na nko fie nkobo wo maame amane na wo maame hwehwe na onhu na won pe phone emfra wo maame say ma bedi ho na say eno so wanye acho baby na won suro nya hwe okay enti nyinsen ne ba na wo ye den yinsen ne bae no na me ka kire no si yo ate obama wo ti me nya abosomi 8 months no na ma me na adwen se oba be fami e na akotena na nchen nti Sunday bi o fie kasa di o aso Sunday bi o fie sa na ma me mo ba ho no na me beto boy na nim se de adu ni de me opese me kotena na nchen o wonyin se ye no o ma me eye de na ma me te se wonyim Pacho na me friend born amane. Aha. Ana o ma me kan say. Pacho ka kire me ho no ka kire me se on fa ho. Ka na akoye. Aha, enti u born amane no, unya 8 months na ma me se o ba be fa wo. Ba chan. E ya be fie. Okay, ana ye dey. To mo ba ho no me to boy na nim se. Se de adu ni de. O pese me kotena na nche na me ye biduro. Say 3 days. Me yane na echina ma ye de maban honum na boy ni siyo ti ma me ne na ne ba honum ye to sa na hu se nufu ba ko so no ka shem na se samre na wunya nwo ye no na nufu no so racha na me na asen so asa atatai kola ketwa toa so nti honum no na ma me ka shem na se akula onwo da na nufu so de bibi ye de ewum ti boy ne be ma honya ha ase boy ne be yanka oma onye na onfa menye de enko na boy ne ka che ma me se ade chi Monday a enumre obama ma ye de aba ti ade chi Monday ne ko krom no boy na anka bibia ankyere me eno anu mi di diska o de ma me sika say 20 cedis o say 20 me pa chan now 10 in China na 20 na de bia na o de ma me pa chan 20 na no de ma ena na de no aduane enkunuane acha de bebe no aduane a 50 cedis acha na otimi de aduane kama odo silver na obi bia ko ya na no no awobi acha no awobi yo eti wa ma 20 na ye dey peninsem to aso inte ebo be tum hon na ma me frem se ama o ba na me si de bi o pie no anka bibia anye de ankyere me no se friend ka kire ni se tamo ko na bra na be ye aduru na numre untimi nya de enye aduru no ti me friend na me ka kire no no ka kire me se me ntwen enumre obema ma ye de aba honom na me see you te enumre bo be fom honom no ma me hwa me maaye no no abaye so no abaye na me hu so otu ka ta ma me bae no no ono awo ni ka me pa chan to tu ka no ta ma me bae na anche bia ono so ye de e bae am go ka chan se mi ko no si mi dra no aseni miska tu dru ya no de yen kate udru ya no odiska ne bro me pa cho de bi wa ma hwe amro me pa cho de ena ye de bi bono te honum no lo fe kla ma mi bi ayo na me koye ti me koye na de chi 3 days no na o sending me 50 cedis inte bi do no ran kwa ye ko honum kla no ska o so mojin kwa we ntua 4 million ma me ni tua ye
So one was send me 50 cedis. So one was send me 50 cedis. It will be a send you see can't. But your any de bian or sending me scan. Tina what you be ultimate send over saying. Now what you know 7 days no. Or to me send me 50 cedis. 50 cedis. Ba painful. Aha na wo ma me can be say enema ye toto de ko wo no ni nyina no eno so ekosi say no wa toto enema dada anansa na ye den. Pacho na me ni nyoma bia o. Uni hwe. Pacho de bi. Uni ntuma uni nkwada ho hwe. Pacho de bi. Dem uni mini die. Eti wonya ntoto he said the mani asi abre wo so no ho obi a wo ko school na wa ya akoda abone nsem akofa how abeto wan kasa wo so ene o maame so no mani abre pa na mete ase no wo ti ase enu ti sese no wa wo awie abrante no wonim akoda e me pacho de bi mo wo me hwe ne da pacho de bi onim mpo adentia onim no mpo onim se do yakokwa na atuntum onim no sese wo anya na say Pacho you 2 months 2 weeks. Mo amesi unufu no esoso den sisi. Pacho se de bibido na yekoje ye ni tim se de ye. Itimi ye. Una se no so ejai. Mpacha ni nyina. Okay, it is say akoda ni timi enum no fo no. Pacho de bi. It is sikafo awo so na awo ye. Akoda ni konkomu aduane na odi anansa mo ye ne den. Pacha konkomu aduane na odi. Mame na me bisa se e ka wa bono kon se de obayi si ka asem yi de na che se from krankran to prempre ya ye de te yi abrante ne ka premba mu wo ka no watimi asese e pa cha ayese me ke kan nyina boma maboka 170 million na che se titiska no no se sika mu ye 17,000 pa cha what ye ni nyina kwase ya ba diska o nti sisi ni nyina na abrante Pacho kana mebo enye ni nyina na mitimi kai nti de me kai eno no okay eti Rachel se no yanya den o di abase yanya den maybe me pe boy ne hwe ka ma me abo na peso betua na ade ma no hwe ne ba mo hwe ne ba no o so yanya den ontua ma me ontua me ma me ka ne ma no no hwe ne ba ne nka ho eno pene ontia o ma ameneka acha 17,000 no na on sa hwe ne ba no okay ya ba be frɛ no nti oba woni ni nkomo ne kan sa asem wi kire no ate okay yan frɛ abrantie ne na omeka nanu asem enche no okay oh na abrantie no kan say o ye adwumenti ye woni voice wo ha say mama yentie ne voice no na okay na after you no awo the van the be 1.5 years the 2.5 years and I'm sure after so be ya be ton so ma den ga kan to no de den ya san ba to me ni se oni obi a na school kra okọ ni pa o no o san takrana on fama na am so see really ni problem the prayer me nya obi o be bua na ka ka no so obi ti ne masna na ne wa bua me o abrabu ni na abofra iti ya kitu na ozo ba ni be man se de jawada roma ebe ya ti dan ba ku ya ta ya do ku yi na ko ba hello yo so pa ekins ni ke ko ba ya iti be bu ti ni na me ka che ni se ko nfre o ma mi no fan tu but ofro ma mi bia na no ma mi respond igo ti ko kra na no akase mi o ti kasa ama echi mi ko omu fi oni bi e de ko tu ebusiafo ni ama omu fre ma mi ka je so no de akwana bra boni ni se ni wono na akofo ti anfa na bia wo akwan so yen body bi e de ya du ka be pa so akata boso mi bia o ko so za mi a na mi si se bia na e won kare da na o ti na ya we na be ka be boso mi enne fa ama akwana wo afena ma ni a sore yi ba go ba bia na ana wadaruma that's it isere o se bi o ni me be asabo ko na ta akoye ntopa se bi akoye ntopa na me bia
It's a chain and a banner because if you are my camera from America, I mean, so I'm a funny one in something. I can't mean that now. I've been a man on the page, of course, yeah, she quite a man in the past to power from Manchester and a Jamie Charles. Me, our council of Yakumatian and you, but me and the man is for career government hospital, so forward to the one and a week of Ukraine and another between one. No, so fortunate, they're also around one and all my business. I'm feeling it idea. Yeah, they are on our now, I shall see an hour for an premier. We need to make you know what you could be able to Casamitio. According to and never made the Meko baby or the Meko Hana. Yeah, when you want to hear, you know, they be across the Sudan, you were in. That's all my name are doing in America. I almost call baby. The kind of idea, Yahweh saying, oh, are they? And I'm not for the many you move. No, I'm not friends of my poetry, discussing of the mommy. I know baby and warning that your course with me. You only up for baby or more discussion for other Muslim got the father baby. You're not trying to be young. It's a baby. I feel empty. I'm proud of time. I saw a time I share in hospital. And I don't care. It's a time now. I'm telling you, I'm for so many of them. I'm on a war. Never far from a cook. None is the time crying out what the one I do. He can't be fantastic. They are not a number the upper and the net because every career government hospital. Can the 20 years, it doesn't matter. One Kata or Kata Prime in Uniform. Banana Uniform is a representative in Uniform. A year you could not see on any one career. Mammy Kurana, what's it? I already begin with that, and I've gone under some of our family they will free. Mammy, I'm the stepfather. No, the number of friendly iron on time where you all carry government hospital. Now, me send it 20 million a month. And I'm the Papa, I don't mean to mean the number on the phone. That time, so I know about no chance. No, the number of friends go and over the number. It's a man, and I'm a proud crown if you done it there. Ama, oh, you know, you're the bill, bro. What's on the young bill? And I'm so saying, you will come on. I say, no one, that's about frame is theater. Then, if you are the KDN, when I care 130 Ghana, which is Ghana 1.7. And then almost a woman and the amount. Oma fans almost on trade and nothing to improve, but not top. Oma was the after money behind here with no idea 1.5 or not their trade. They change Emma, the more now can tell it. You know, I'm talking. And yes, you there, the second day or not. Omami. A German thing was the new answer. I say it done. I was saying I am more ready to the hospital. I'm saying, hospital, at least move through a jump out. Was not there, Mao, receipt there. They were saying about an ambassador. Yeah, we feel now, don't carry receipt. And I said, you couldn't cry friend. I said, I don't be an ammo for some way. It is so, I don't know, but what I said, but you say, oh, we are no walk of no. Oh, we are there, and saying, I'm a war, problem, cacao. Ultimately, but I'm one more there. I'm working and I'm one of my phone. Your ban can and I got that. Uncle, I mean, you come out and the boy, the movement. And yeah, what can say no? Ekins, you bet Frona, who say Uncle Krumo, ye de Baba, who Krumo, every Baba. Now, you could have was someone about you. I mean, so Boca almost 17,000 Ghana City.
So I didn't particular time, many problems. Because I'm there for Gadam now, near the war Yemen. And on the man is imagine Yemen. I didn't know my one the farm, my body. It is. Wadaroma, I'm so weird. My best friend, Obium, near with the Kumo lost in Hawaii. That's already show. Okay. Yani Ekins, Ekokasa, hello. Ekins is as a who channel fracadam be say. Minim ni sika. Who receipt in your yamre no ko. Receipt ni ebi wo ho, ebi na menti mi anyi. Wabwa ni nyina no. Esan say yebeko Ekins ho. Na yakwa akohwe na yetimi ahunu say sika na wo ka no. Eye no ano no ana. Mpachi. Wate? Mpachi. Okay. Ma me pacho, kra na aduane a wodie de me koto aye ma me receipt. Ninu a wono me kwa aye ma me receipt. E na ne pampers. Wo de afa konko ni sisi wo. Konko. So odi a konko no eka esi wo nti fa ni nyina boaboa ni nyina no. Na fe se o ye de be. No. Me se wo de ba fa ni nyina ba ha. Ene ne kete my child aba. Ya ba ne physical na hwe. O ko twa obi dia na ye ne dey. But wo twa no wo hwa a wo ye abu no eni nti no ye sa. Ma me nko wo ba no ho. Na ye misa no. Your friend say Rachel. Ma. Wetu wo ye nyina ba me won kasa wo ho da. Pacho there be. Wo so on kasa wo ho da. Pacho there be. Yi me free hospital no me phone e On yira. fa bibia amrel. Pacho there be. Phone e kita wo Kan na kro. ro. Pacho na mete. Pacho na mete no honom no. O say me phone ka kire me say obeto fofra ma me timi wo honom na ofre me. Ka kire me say me mbra kro meje phone. Wo ye. Me pa chan. Ana wakwa akwaji phone. Me pa chan. E kita wo. Pacho ni. Winye yi say. E ya de ahin bia. Pacho take Enti no. ode bra wo no. Wo fra wo so. Ene udi nkomo. Me pa chan. O ka kire wo ma me. Pacho there be. Hey, sister. Ha. Anya so tell you kan no. Me chan. Wo se wa de wonya oboni na mom no. Wo ma me e na se wo hwa wo twa na be. Enu nti no ye be frɛ no. Na ye ne na kasa nti wo kwa de wasese de abre wo ni nyina no mo sese emfa ngu ye be frɛ no. Kuma se he ya dum ane ba bia ote ane de enya kwan a ye sabi ye twa ye friend say plane ticket ko ho. Enu nti ye be frɛ no. Wate? Okay, ya di mo si asef video bibia se soje bre ma ye kohwe video ne e baaye si ankola na o ma aba no kola boni sem nko a akola 18 years o maame e ble ni moje ni se obeboa ni witimi nya baby papa esi hwade a odi abro maame enimguase poto akola 18 years akola ukade emwa asemi ama minim dia meka esanse akola no de bia maame ne kasa unse na maame ne pese ohwa akola no dum pempensu bi obi unse at least me maame ye de ehwe ba akola no ono a wambo ne momode akwana sasa wanyadi na bema klasi opejuma ye na so mema weduma mema weduma otimi di akola na akọ na ama nyinse ya bem uni wanko bisa akola no ase woni maame nchen o otimi afa akola e di na akofie ene na akoda ama sisi ana akola na tintin na nka bibi ko ya akola ni sisi anka akobo wa mane we he ukobo wa mane sen akola no so nsuo hwe se obi a unnim no wo baabia wetimi afi wa wofo nchen akọ ma no ho akọtena ho no ma no so nketwa de ye ne de na at least who de koma me no ho na ka che ma me hu ba no e na se ni se na ma me na ate ase wetimi afọ obi ba nyinsem be mu ne de unim ba bia wo ma me e kira kwan ewo nyinsen ebe mu ne de unim ba bia wo ma me wo na so wo fifie ne de
na wonni baabi a ɔmaame wɔ nanso wonyi sɛ ɛyɛ ne deɛ wetumi afa phone afɛ ɔmaame sɛ maa menyim o maame na sɛ nyamesuro wɔ ne mu ntia ɔyɛ dɛn yɛ dɛn a ɛyɛ ne ba nti ɔbɛyɛ ne deɛ akwa ne deɛ wanyɛ ade bɛrima no nso anyɛ ade nyama bi wɔ hɔ koraa akwadaa no de sie ne maame a ne maame nyɛ dɛ ne maame nni ɛnyɛ bɛrima no ebebiebie nyama ni so wɔ ha se ya ka nyama bi wɔ hɔ no ma ka yɛ ni si ankwadaa ɔmo aba ɔmo beebi ɔmo dɛ dodo asɛm wei deɛ mayɛ speechless akwadaa kɔ school na bɛyɛ panyin pa ɛwɔ yɛ man mu a ogu maame no ase wo maame nim sɛ wankɔ school nti no ɔhwɛ na nso wonya baabi papa esi o sister wodi n'akyi koraa ɛnyɛmyɛ ɛnwe na wo akwadaa ketewa a afei na wobɛbɔ bra sisi ahwɛ ɔse obi a wawo bɛyɛ sɛ 5 akwadaa ketekete o me kwa de enye so obo 18 years kanka me hu no kwa me ngidi sa kwa we nya 18 years uhwe na asem am panyin isi a wo wie ye kwa no funso kwa ma akola no odi kunkomu aduan na akola ni di o adenti na ye nni ntubo asem ma ye ho sometimes no mama ya ma me no ebi mu nnu mo ho like you guys are doing too much akola no na afi na mo aba no yesre uwi a bibi asan ye ne mo kasa ya muntie ma wofo ene mo kasa aya muntie kakra aba isi awa wewi be manini a onhwe akola no be manu so enya ade a obeware me ha ho bɛma ne deɛ ɛsɛ yɛhwehwɛ ne kyira kwan na ɔba studio ha sɛ ne yɛbisa ne nsɛm sɛ ɛhemfa na ɔbɛkɔ akɔfa obi ba ɛde na abɛtena wo nkyɛn a awofoɔ ennim nti sanka bibi na ɛto akwadaa na nka wan na nka ɔbɔ na manye ehia bɛma no ɛwɔ fidie mu ha se ma na afi na yɛsi so no yɛkɔ school na ye ho somehow school no mfa se mu ntu mo hofo mate na wenyin se no form 2 e ma mi se omo chiro this year no anko chiro bi sisi ahwe otifie wawo SS certificate a wenye bi we dey plans ni nia ahiegu ti mfa se mu entu ya hofo aha na mede mo ebesi na make house aha egusa emergency Ghana TV eso for comment eba comment section ase it's as a story we die me hear comment pa I story we ase because be man dey ye twen no ama wa ba fidie mu ase na ono nso atwetwe nkomo na ono nso ye hu ne side of story ewo ababa wa we asem no mo edi ameji so an kechi mami esi enesen yebesanso edi nhyiemu. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.